550 studenta iz Srbije studira na prestižnim univerzitetima u svetu. Sve njih okuplja OSI, odnosno Organizacija srpskih studenta u inostranstvu, i želja mnogih od njih da se nakon završetka studija vrate u Srbiju. Ja sam student 5. godine Instituta političkih nauka u Parizu. Završila sam filološku gimnaziju kao đak generacije i dobila sam punu stipendiju fakulteta u Parizu i sada privodim studije kraju. Trenutno sam na poslednjoj godini studija na Westminster College-u u Misuriju. Ovde sam u Beogradu išao u filološku gimnaziju i tu sam završio prva 2 razreda dok nisam dobio stipendiju Ministarstva prosvete da srednju školu završim u Hong Kongu. Ja sam diplomirani filolog, klasični filolog i diplomirani politikolog na međunarodnim odnosima. Oba fakulteta završila sam ovde u Srbiji. Povezivanje sa Srbijom, institucijama, ustanovama je već počelo. Jesu li vam u Srbiji sva vrata bila otvorena ili je imalo i onih zatvorenih sa 7 brava? Ja mislim da nikad nema vrata koja su zatvorena sa svih 7 brava. Neka vrata se teže otvaraju, međutim mi smo pre svega svojim znanjem, svojom upornošću i dobrom energijom uspjeli da dosta vrata otvorimo i da sa mnogo institucija ostvarimo kontakte. Najveću pomoć su nam pružili rektor Beogradskog univerziteta i Beogradski univerzitet. Takođe veliku pomoć smo dobili od prestolonaslednika i od fonda prestolonaslednika. Koliko vas želi uopšte se vratiti u Srbiju? S obzirom da smo ove projekte Upoznaj Srbiju i Possibility pokrenuli sa OSI-em ovde u Srbiji i vidimo veliki odziv naših studenta prosto i želju da učestvuju na ovim projektima koji nisu plaćeni, gde zapravo mi samo dajemo naš potencijal i naše znanje, gde nama ili ministarstvo ili kompanije daju svoje uslove da se dokažemo. S obzirom na tako veliki odziv naših studenta, vidi se da postoji želja da se mi ovde vratimo i da pokušamo, jer morate shvatiti, tu postoje ljudi koji su već neki sa srednjom školom ili iz srednje škole otišli u inostranstvo, neki kasnije. Mislim da mi možemo dosta doprineti napretku Srbije, ne samo svojim znanjem, već pre svega kontaktima koje smo stekli na univerzitetima. Jer jedna od osnovnih stvari koja se radi u inostranstvu jeste takozvano umrežavanje. Umrežavanje je bitno zato što ono doprinosi promociji zemlje, odnosno dobrom reklamiranju zemlje u inostranstvu, a to je osnova za dolazak bilo kog stranog investitora. Poslati poruku kako je Srbija zemlja normalnih ljudi, stabilna zemlja sa stabilnom ekonomijom, a mi upravo radimo na tome jer svi mi smo zapravo ambasadori Srbije u inostranstvu. Ovogodišnji upis u srednje škole pokazao je da je vrlo malo dece u Srbiji zainteresovano